mun sang atanga INP Mizo channel longai thathin tu le subscriber zong te inza in ni thar chi bai kan bu ka cheu October ni som pahni nilai ni ania dam taka in theu kan bai sei Myanmar lam chanchin langsar zual deuh kan an lor le den dena atop thlengin milongai thak sak le don nia ha kha le than tlang inkar ti mit le than tlang lama sipain an resonant thiar thailo na nikum sang ni le som ni le pakhat October ni som ni le pahnia an bom chiat ta kha sipai council lamin siam thattumin ma an la chho ve zela akara indona nasa tak taka chuak zel boka kum khat alo ve meu chuan an siam theita ni nimin khan sual sipai council lam chuan he ti mit le hi thataka an siam zo tak thuan soi social media lama thalak te mu tura oma heti hi chuan than tlang lama po an sipai le reson an thiar thei to anga azia lo le viawange mo chu October ni som pakhat ni zandar kwale chan vevel khan Chin state marlam tedim khopui anveng lailia township administrative office le mundanga municipal office akanga khopui chung mun nia kang maya chuak kang mai chuan nuin RPG le silai thom hriat tura omzui bok ni in Zalen News chuan soya than tlang la ban hluanang ti te po a hlo om du rum khop mai October ni som pahni tukin khan falam khopui bazar nai lama kongpeng thuama ruang charania falam police motor driver ne soyani Sakain region Kata district Bamau township chimlam paunet kung khodaya October ni som pakhat nimin tuk dar kwale chan vevela tang khan KIA le PDF tang kop tele sual sipai te anin kap le a anin kap na savio ni inan soya anin do na bul hnaya mi te po mun him lampanin an tlan le hlom mani October ni kwa khan paunet kung khomi kumsom pani mi mei che pakhat le kumsom ni le pani mi pa pakhat chu an tlan na lama bom an rafuwa an lo thito mun hima loi hi a om manglo a ang khop mai Sakain region Minkin township a phetkhet khodaya nimin October ni som pakhat jing lamdar riat vel khan longa om sipai tele PDF te anin kapa chinruin luidung zo in sipai longan chole a PDF te ne nanin kap ton na sa hle ni nan soi thi le hliam chan chinero an soi chiang thelo anin ral sai ani deuh maya soi tura om vak lo te poni mai theya chutia phetkhet khozon vela anin ral sai zo chuan sipai te chu marlam panin an kal zela phetkhet khuwa an pel tok fanga Chinruin Ranger tele MKPDF 2nd and 3rd Battalion 10 an lo kap chun zom vele a chuta chuan sual sipai panga an thiani Sakain region Myong township a Nyongkaya khwale banniu khohal tu sual sipai te an chuan vena sual sipai motor som pani chu nimin khan Minchen 35 anti pol ten an lo beya motor pasari an bom fuwa sual sipai paruk thi in midang somni chuang en thliaman tuar ni in Minchen 35 korila pol ten an soi Sakain region hi an boy renga a region hi azaw thamboka atuwa tema hi anin ti hlei theilo ve ni na lang ri ani hi civilian te chen na in hala mi puite thil roka sual tin reng a sual thin tu min onglana sual sipai te chu anral rai thlenga do turin nimin October ni som pakhat khan Sakain region a Salinchi township PDF te chuan thuan tiam le a an township mun tina cheket an siam vele ta sual sipai ten an pan huna anin beina sale don ani hi nimin October ni som pakhat chomadar som pakhat vel khan tase township a suitra khobul loka July vela ve vak sual sipai tele PDF te inkara indaunan na sataka chuak le a sual sipai somni vel thi in midang somni velin hliaman tuar bok sual sipai te chu piuso ti te ne na tang kopin an vain za velan nia chung ho chu captain ti se ka kai hruai ta se PDF te Suibu district PDF 6 le 7 battalion te an che vela PDF pol dang te nen an ka ron ta ni sual sipai lam somni velan thi nu indau na zual pui are nu chuan sual sipai te chuan an thian
indona thita te ruang chu thiarin hliam tur te nen ta se lama an kir le ta a PDF tang rual ho po himdam te in anin sa seng thei ta ni heng sipai ho te le PDF te hi October ni riat lama po khan ta se township pa de yaw kholama an loin pa chon to a ni thum lai an loin kap to chung lai chuan PDF lammi pasari lain nun na an lo cha na ni minong lana sual sipai ten October ni riat khan Sakain region Minkin township pa phayong ka khuwa an hala chen na in som ni le palia kang ral vek ni in nimin tlai khan an soi Makui region Miang township chua lama wet to ain khuwa sual sipai an luta October ni som pakhat nimin tu khan khuwa halin chen na in som ni le pahni akang ral khuan hal nu chuan sin mathong chian seng chi lama an kal le a kong laka PDF ten an lo ka awangin hemi chanchin kan lak lai nimin tlai khleng kha chuan yi sa chu township pa tayet pin kan khuwa an la om PDF te ne na anin ka chanchin hi chiang taka soi la om lo Mandalay region Wanduin township Thanong kung khuwa atangat lak lam lengpin kong pe ngan tia nimin khan bike chuang me ku sanwin le ku sing sui te chu police ten an ka pa ku sanwin chu amuna boral ngalin ku sing sui chuan ngo nga le akhu pa silai hliam atuara damdoi in panpui ngalani thu Voice of Wandin chuan soi sipai lam chuan mi an haya wanga kap palan ni thu le an ka hliam ta ka po an kalsan le mai thu kan thulak na chuan soi bok mani October ni som khan Chin state chimlam matupi township pa papakhat chu aram huana kallayen sipai ho bom kam ara pu awangin aboral ta ni in matupi CDF tenan soibok tanin tari region dawai le yi inkar highway ya mong me shong khodaya October ni som pakhat nimin tuk da rukvel khan PDF ten sipai motor pakua lambunin an lo boma thian omem engzat nge tiero an soi thei tamai lo ni in the way information center chuan a soi an bom thon te poni ve mai thayani rakhain lam chanchin kan news masa kan puanta nam sipai ten sual sipai ke man lak thu kha nimen khan an mani lam chuan officialin thu chua an siam ta a ke man lak rual khan sual sipai pathum le ral thuam engemozat an man thuan soi sual sipai lammi som ni velan thia midang chin riat lova an mek ni in an soibok Human Rights Watch lamin an zirchian na an soidanin tunlaya min ong lana sual sipai ten an man thin rakhain lam beina na longan man ang chi te hi Japan sarkarin Myanmar ram mi puite mason na na tanpui na alo pek tak te kha ania mi puitan nilovin mi pui beinan sual sipai council hian amang ta zo ka ni anti sang ni le som pasari le sang ni le som pako inkar khan Japan sarkar chuan Myanmar mi puite mason nan ti in long pathum alo peya hei hi sang ni le som parukuma sarkar pani te in rem na September ni som pania thodun na thuthung anzia bo zuya mala ka ni chung jinga pani chu tun lai hian nam sipai beina na sipai le rason thiar vel nan minong lana sual sipai council hian mang me ka ni heng thil han en hian Japan po hian Myanmar atan pui dan hi tle ma a en chian le deu chu ngai don ni na lang Rangoon khopui New Dagon marlam road 7 le 8 in to na nimin tuk darli vel khan boma puaka tin chumi ma October ni som zanma sadar som le minute som nga khan hlain township pa dariat vel khan san chong township pa boma puak boka Mobi township pa sipai council bazar bul nai deva pensioner te omna lama nizandar sari vel khan Guardians UG le Mobi Youth Army ten bom antipuak vele boka nimin tuk dariat vel khan North Uklapa lama bom voi ni apuak bok October ni soma UN General Assembly Committee tum thumna Myanmar ambassador to UN anga la chun zom zel uchomu tu na chuan Myanmar ramandau pangte din mun asoya athu soi tlang pui kanan soi chong le lokange
Myanmar ma hian no pang ven him na lam hi achak lo em a sang ni le som ni le pakhat sipai thu nei na pong la ke na mong chu heng no pang te nun der thong zual ta le anzalen na lak sak he ni kumin sang ni le som ni le pani September ni sari thleng khan civilian sang ni le zathum le som thum le pariat te chu rong takatha an ni to a chung zinga som kwa le pakhat chu kum som palila tling lo no pang an ni kum som panga atanga som pako inkar mi zani le spakua an ombok sipai te hian no pang hi makha an ngai lo ang khop mai uchomu tu na soidanin sang ni le som ni le pani kumin march thlachung khan kum thum le thathum lek lani no pang chu anu le api nen kum thum chung zel tang turin sipai ten antia hetiang em ano pang poi soi lo chunga diklo taka thilan ti lai hian sarkar dang hian an em man maya an lo ngoi mai hi engwa nge ni ti in zo na siam hialani September ni som paruka Sakain region lejet kung khua a bom thla ka ni tum khan sikul no pang an thi trefa an ruang te chu sipain la in an nu le pa te an pe kir lo hliam na tak tuar zirtir tu le nu le pa then khat man an ni boka sipai te hian zirtir tu te po manin sikul le zirna ina om hunan khuar zel mai boka heng hi zirlai no pangte rights chu sakna sual lian takani international ram then khata tangin dem na thu soi hriat tur om ma se sipai te hian an thil ti sual an thul pha chuang lo an sual dan pa nga in an la sual zu ireng thova tongka chowa dem na thu le hlo thon thu soi hian mi hring ril ru po pu ve lo mi no hna na sipai council te thil ti hi a thul tir chuang lo wani chu wangin tun aya om ze nei zok le chak zok a mala ka ngai NUG hi sarkar dik zok a puan vat ngai ani international community hian sual sipai council chunga hrem na le ko konga kan nu fum viau lai hian Myanmar ma no pangte hian an nun na le an chan vo an hlo zelani ti hi in riat non le kadua chu wangin UN hian no pang nun na le an rights ven him na lam hi tun aya chak zo ka akal pui ka be seitlatani UN Security Council member ram tetelin international community sarkar tin te hian Myanmar mi pui te ven him na hian mo phur na kan nei veka kan mo phur na hlen chu konga kan muang lu tukero apoi tak zetani ucho mu tun chuan ati NUG chuan sipai council in thanarot ti thuan op mai nilo chu aya na sa mala atum tur thua soi National Unity Government NUG sarkar ro rel na voisom sari le pakhat na nei zo ta ka president lailok duwala sila chuan chatiang chuan a soya athu soi tlang pui kanan soi chong vele lok bokange sol sipai council hian athuni na chelnan civilian te be le annun na lak mai po a hrelo ti kan hreveka zoyen khopui lama po ma kan la ve zel bokani sol sipai council hian nakum sang ni le som ni le pathum in than hi mi te malan moya tum na le politics khovela mit mai tha mutuma abe na ani ti achiang renga sipai thunun USDP party chunga po hruai tu in thak thleng na a oma sipai council ruam man anga thila kal theinan man lamek ti achiang ani heng thil khleng mek hi uluk taka kan thira sol sipai council hi politically in chua zalen anni turani lo keini point sang ni le som ni le pathuma sipai council in than antum na chan keini point sang ni le som ni le pathuma sipai council in than antum chan le dan tur malak dan tur ruam man na kan neya in than pui siam antum hi kan thiat ngei turania kan do dal turani ti level chawa po du tok mai lovin chu aya na sa jok le sang jok ngai tu na kan seng turani ati ramchung boina ana sa thule revolutionary rupe ka ngai thu hetiang hian a soi chun zom boka thu nei na an pong lak nuwa ramchunga chiat na thleng hi ana sa sot hleya sual sipai ho hian ram sa thuak bak ngai tu na pa ngai an nei lo humanitarian aid te po om ve bok ma se sipai council lam hian ral thuam nei thazok an ni ri awanga an chak na manga an do dala wangin du angin mi puite hne na thleng vek thei thin lova hei hi NUG hruai tu te point hruai tu kan ni anga chin fel kan tum thin zinga me ni
revolution hian kum ni apum hlum mai to dona he spring revolution a hian NUG hian indona fila le politics zin konga ma a hruai zok zel ti hi kan thei ngil tur ani lova kanin thada mai tur la nil heklo revolution hi a rei lutuk chuan mi puilam hian an ning pal theya an tha thum mai theyani rin lova thila kal kholo thut thei thina ni chu wangin film khur takle ngai tuana zau tak mangin huai sen takin malam kan pan zel turani atiani kan puan to tak an khan NUG hian revolution hi kum khat chunga zo fel nge nge tura malak na satan tuma chu chu sang ni le som ni le pathum ral ma nge yin ti na ani mel viau mai nikum masa sang ni le som ni lama rampuma chiat na an to awang khan pisu chi po hian helicopter lo chelek na sa ve hle niang helicopter le thu an repair na ilo vela thu boy siam sakani ti kan soito kha sarkar sum diklo takinan mangani ti in ama le president Wayne Min le Nepeto mayor Dr. Miu Ong te chu anti corruption case court number somnga le pangana mangin case an siam sakani thaliam ta September ni somni khan sarkar sum ai ruk thu anti corruption chungchanga an thu boy orte hi an soito a pisu chi point athiam thu soito nimin khan he thu boy hingai to chun zomani a nimina khachuan ama pisu chi ai ma in anram chunga sum le pai lu chuak en dik na lama an ho tu do tan da phiu e thuan zo ta ni voin hian pisu chi in umong wei ne na tangin US dollar nuai nga le achan ve tham na alo lange yani ti case nen an ngai tu kop don ne soyania news kan ti chu fel hi chuan an lo rel fel le to te po ni mai thei soito ang khan pisu chi case som pakwa or tirania chung zinga som pani churel fel to ni in tang tura anti kum bel khom hi kum som ni le pathum ani to tuna hian kan soitak nen khan rel fel mabak hi thu boy pasari alo omani Malaysia sarkar hi ASEAN member te singa Myanmar mi puite tran tu om chun tila aswal tam pui lovang kan ma lok hian antum aya ma in than pui an nei dona anin than na result hian Myanmar politics an kalpui du dan po hi angong ve thei mai thei ni in the diplomat chuan a soi in than na nei turin parliament an thiat to ni in an prime minister Ismail Sabri Yaakob chuan nimen pia khana soyani tuna Myanmar mi puite lai na ta pressure na ta ka kalpui rot thin tu Malaysian foreign minister Saifuddin Abdullah po hi apartian chaklo chuan a chol mai theya tin apartian tling chung po in apo sa hian midangan lut dai thei boka chutiang te ni chuan danglam na Myanmar politics an ngai dana hian a thleng thei tlatani nimen pia October ni som khan ramchung mun rang ranga sual sipai som thum le pariatan thi ni in khetet media chuan soya somli vela ngai ta ila NUG lamero chuan somriat lai ni in an soya diktok lozok engemaw hi chu a om chiang ni om takani hi 10 October ni som pakhat nimin khan sual sipai somruk le palian thi ni in khetet media chuan soi khati zong kha Myanmar lam chanchin langsar zual kanan soi thei chu ni a atop thleng amin lo ngai thak sakawangin ngai thatu zong zong te in chunga kan lo me